intebe y'imbere intama yazimiye iraje usanga abantu ba happy yaba madame we yubahwe urumva muri eglise nyine n'umunezero gusa amapiano byose umuntu aratamba ndavuga ati kweri umukozi Imana ari nyine kuva muhuye none hari ibintu byahindutse kuri Lablo byahindutse none narataye icyizere areka tuka profete cyana mwandiki ati Chimamanda reka gutuka umukozi w'Imana urumva acambwira ngo yango kumutuka ngo niko ndavuga ngo ibintu byize ngo bintu byo ifoto yawe ndayimuha abona inyasha bati wow abona umwana ukuntu atagase utakana kariye tu Yes, turamukije cyane mwebwe musi mudukirana bari mu Burundi hanze Burundi ni mwaramutse namwiriwe biravana umwese naho herere. So my name John Mabu, utarakora sabone canke subscribe no bikore kugira ngo ibintu bibandanye gute bigenda neza. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Nkuko bisanzwe nkuko vyama uyu muntu amaze kuba umukobwa wanyu ni Diana La Blonze. Mumaze kumwereka ko mumukunda cyane uno musi twamubagarukaniye kugira ngo tube turaganira bibaye ngombwa tube turigisha ibi nabiriya. So Diana La Blonze umeze neza? Meze neza. Meze neza. Ni sawa cyane ko mudabitide ntubibona? Ndabibona pe. Gusa ndashaka mbaze ibanga usigaye gukoresha mwino minsi kubera ko uri umuntu watagase umuntu usa neza ibanga nirihe uri kurakoresha? Ibanga ryambere ni Imana. Cyangwa ni kwa kuntu nyene aba diaspora batanguye kuza bara harakuntu mu diaspora babona umukobwa yabyiye umutwe bakaca batamwe imitahe cyangwa ni kwa kundi nyene ba diaspora bubahwe barako barakora kandi ni kubera Imana kubera Imana yimutse mu gatondo uri bukagusenga ndasenga ndakijijwe ngo naratangaye numvise abantu bambwiye ngo La Blonze ngo umusamba ni umunyabyaha ngo baranyegeza ibintu nazi nibyo nazi ariko jegiye kimwe nigeze kuja muri eglise kwera famille yanje n'abantu basenga sivyo ariko muri ama eglise yandi y'amakode rero nahise mujama wanje arambwira ati tugende kwa King Jordan ngagana King Jordan onda vuga ati ngo fungura neza mu izina rya Yesu mu apostle iyo 50,000 uriye ngo niyo tuma ngo siuzo akaminzi mu gisaga yo mugabo yubahwe vraiment uramwemera ndamukunda hama mbere ndamukundiye n'iki nagucinege ukuje kose ku Mana arakwakira vraiment ushakuze wambaye nk'ikirara wambaye gute arakwakira uko nyina kubonye arafite akantu gakode rero cyo bisanga bamaze gufatirwa mu Burundi wowe uzayibaza ngo nibisanzwe bikarangiramo na mama bamaze gufatwa mirikwere yego vraiment twaragiye n'umujama acaragira nari nambaye ibintu by'ibideshe nyine ukuntu nyine nambaye nk'ikirara nyene ndinjira mu rushengero muri eglise King Jordan aravuga ati nibigeze bamfata ngo bambuze ngo bikoya King Jordan araza arambwira ati mwana wanje humura Imana irakuzi uko biri kose abo bantu bagucira imanza Imana zo kugirana yaramanuriye arambwira amajambo menshi basi nuvuga ko yamvugishijwe kandi navugishwa ngo ngaje mu ndimi ibikini bikoya avugisha nyine umenga muri ko muraganira Imana imuhezagire vraiment kuva yambwira ibyo bintu naciye nigirira icyizere ndafati yo kumba Imana iranzi kumba Imana irankunda numva nanjye ukunda Imana cyane numva vraiment ndaryohewe uko buryo uko wambaye kose vraiment hajya umuntu kirazira kumushyira urubanza utamuzi yaranshizemo intege basi ndakunda vraiment umukozi w'Imana wanje ndamukunda cyane. Ico gihe none ugenda mu rushengero waruzi ko uri umunyabyaha atashengero rimwe ukunjiramo kuko ndafise umusista wanje wo mu apotre bamwita apotre Irene nihura n'ibibazo yarano yabati wowe ngo kizwe sengi wanje nangona nafise eglise yiwe ndagenda ngiye ndasengerayo sinzi ukuntu twashikanya akantu gato gusa ko muhira acaja kuri eglise aramagarika narababaye bati kweri uyu muntu ntakunyegereza ariko agerageza kunca intege numva vraiment ndababaye cyane ariko ngiye kwa King Jordan acaranura muti mwana wanje ngo humura Imana irakuzi Imana izokugirira neza Imana izo yo numva ndaryohe amwe Imana izokwagura
Imana izo kugeza ku byo wifuza byose naragiye bati ni kuri uyu mukozi w'Imana yubahwe ariko la bronze uri kurabemera mu gihe tuzi ko hari abantu babagwanya cyane. Ndaza kugaruka ku bantu babiri. Hari wa mbere ni Chimamanda aragwanya abakozi b'Imana akabita ko ari bibwa ko bakora. None bona ko kukwakira wambaye deshire tuvuge ko ibyo Chimamanda yahora bagize atari byo. Yanyakiwe nambaye deshire ariko ubu n'ubwenge muri eglise ngira nambaye deshire ya erega banza kwanza gukwakira kwanza ukuje kose hanyuma akakwiyegereza please uguma ubijyamo niko wisanga byakujemo. Haragera igihe nawe ubwawe ukabati nawe mu rusengero ruzima nambaye deshire jenyine kubera iki ugahinduka ukagenda wambaye neza nk'abandi uko wabasanze. Ega ije niyo system akoresha yo kurira ati bararira hama mu nyuma mugahinduka kuko abanza kwanza akakwiyegereza. Ega wire tuva wahindutse nyene ariko ukikubita wirukana hajya vraiment bijya si by'Imana ikeneye. Uzanga ari amakosa ariko cyambona cyane nagiye kuri YouTube ejo mbona ishano ry'akagore niba arakagore niba aragakecuru niba aragakikabuze umugabo kitwa niba ari koko niba ari mbona kagiye karavuze ngo King Diodani umujambo bwinshi karavuga none wewe washanowe ngabagore ngo benshi ngo nyinshi ngo ziramaze kwawukana ngo zisengera ngo muri eglise ngo ya King Diodani. Ese ndakubaze bagakecuru we niba ari Claudine niba ari inde shaka no kukumenya n'ubwira burumenga bagusize none iteka. Ndakubaze ikibazo wewe agashanowe agashano kazi ndakubaze ikibazo urafise amahirwe yo kuvuga umukozi w'Imana wewe uri giki wewe uri giki kujya nakuvumye byo gufata wewe abantu bahukanye none muri eglise ndakubaze na wewe muri eglise umukozi w'Imana niba kubwira ngo genda wubake nabi ngo wahukane nagira umukozi w'Imana arabahezagira muje ati twe turakundanye na kuko umukozi w'Imana ubwo yobona ko mutazobana nagakubwira ngo ni muzobana we gusa icajeje no kubahezagira akabashingira ibyo byo kugaruka kandi mukabomora ibyo ni bimuraba ubwo none abantu baba bavuga ati la bronze yabahawe amafaranga kugira aze kudefend izina ry'abana bariya kubera ko turamaze kubona abantu benshi bavuga ngo ivyo bavuga aba bantu ngo nivyo ivyo kuko bavuga bavuze ngo nivyo ngo bakuri ibitangaza atari byo. Abantu bava bakwateka bavuga ati uyu mukobwa yabakorana nabo canke bamuhaye amafaranga. Mana yanje je ndibaza amafaranga sayo mbuzi na muntu yomeza amafaranga ahubwo je nabajwe n'ukuntu wewe ikarashika isadunda nawe wirirwa mu mahoteli bigo barakurongora wewe ndakuzirega kandi agashano niba ari Claudine niba ari koko afise vyemeza ko bigo baraburongora birazwi n'ivyo nibizwi kiga birazwi cyane indayizwi sikuvuga ngo izandaya zo mwibanga n'indayizwi urafise uruhusha kuza gutuka umukozi w'Imana wewe bamavuta bamusize wewe mwayasigiwe hamwe hari abandi uzamaze gutuka yaraje tuka umukozi w'Imana King Diodani yatutse umvo hari abandi wo mukoko yatutse King Diodani aramuvugana urya weyo nakuvuma ugapfa wangara nubwo upfuye wangara nyene wabuze uri passport ijya ni trauma yuko gafise divorce ariko no bipfu canke dufate ko ubwo nibo abakozi b'Imana baramuhemukiye none umukozi w'Imana guhemukira gute kicajeje ari kugusengera erega defo yabo bagenda bishira ku bakozi b'Imana ibaze no kuvuga ngo King Diodani ngo ni ndaya wotuzanira umuntu wigeze kubona yariye umuzane umwerekana abantu babonye abantu bacafuza abakozi b'Imana no gucafuza n'uzeni Joshua sibyo Joshua umunsi wa mbere duhura nari nzi ngo n'umufrimasoni wa wundi urumva umufrimasoni wa wundi nyene ukimubona gusa satani bayinjiye mu rusengero ariko par contre naramwime bona umuntu ati kwigisha ijambo ry'Imana ijambo ry'iyo vraiment yadoshe uyu niwe Joshua naho numva bavuga usanga ibyo bamuvuga ko kumbe nuko mwicira izina gusa byasi yarigeze kuba umusitari ariko umuntu ashaka kuba umusitari hama gahinduka none yahindutse nawe mucyaho umucinege
ukiraho nyene la bronze ukiraho nyene ubwo bino bintu uri kuravuga ubu bifitiye ivyemezo ko atari abafrimasoni ko kenshi twora tubumva bavuga ati aba bantu ibitangaza bakora by'ukuri n'abafrimasoni kandi ukabona abantu bariko baravyemeza benshi ni ibiki rero wose gurira abantu kugira ngo bumve ko ivyo bakora hari ibitangaza yabyo by'ukuri je shana gari umufrimasoni vraiment je shambere umuntu mwene bitangaza gikora akenshi arigisha ijambo vraiment arigisha ijambo narigeze kubona Chimamanda avuga ngo kubera yabafukuye cyane ngo byo gukoresha ngo bitangaza ngo barabihagaritse none Chimamanda mwenyewe ni mayibobo ya Chimamanda ni mayibobo Chimamanda ni imbwa ahubwo ni mayibobo gute niyo mbwa ya mbere dufise gute kubera tukabakozi b'Imana none mwumva tukakoze Imana gute n'ubwanwa n'imizi y'ibitunguru yo baranyici ariko kandi amubwiza ukuri Chimamanda wibizorangira uhiye wewe we n'amagafu ufise wo kwangana ukacu ugenda ukatuka abakozi b'Imana wowe uri gikiwe ngo wazi ko yibona afise amagafu nabi afise amagafu ya afise amfutimeje gute aya nuko nyata muntu yomo kandi akubwira ibanga sha ugenda umvuga uko ndi nuko naje yes tukiraho nyene hari jambo wambwiye uravuga ko muzenya Apotre King Diedoni yaguhinduriye ubuzima byagenze gute wadushingira intahe ukuri aminduriye ubuzima sukundi nari muri bya bihe bikomeye bya bindi umuryango wanereranye uwo mu Apotre yamagaritse gusengera rwiwe kandi ari famiye urumva agashaka gutanga ngo urugero rwiza gatangire guhana bo mu nzu yiwe urumva ariko nagiye kwa kwidira ati nahavye mandabizi baza kunsohora nicinjira gusa bacameza intebe y'imbere intama yazimiraje sanga n'abantu ba happy yaba madame we yubahwe urumva muri eglise nyine n'umunezero gusa amapiano byose umuntu aratamba ndavuga ati peri ni umukozi Imana ari nyine kuva muhuye none hari ibintu byahindutse kuri la blog byarahindutse nari narataye icyizere aramana amatibo w'Imana zo kugirira neza kandi vraiment ndiko ndabona changement ku buzima bwanje yawuhindura ubuzima yego vraiment icyizere cyaragarutse kumbe y'amavuta yabarakora arakora ibyo byo kuca muvuga ati ngo n'abafrimasoni n'abafrimasoni si waramubonye agiye mu kuzimu kandi baza ko ngaho mubona ta mufrimasoni ahari okay tugaruke kuri koko tumumenyereye atuka cyane abakozi b'Imana sivyo yego ubutumwa umuganirano uwo mugenerano uwuhe amajambo amazi misavuga uye mvuga zopfana ashaka guhangara umukozi w'Imana wowe urinde azosome muri Bibiliya arabe abantu bagiye bahangara abakozi b'Imana ibibazo bagiye bahura nabyo ariko abatuka bose abakozi b'Imana ntibahuye n'ibibazo bahuye n'ibibazo birangira atishimye ese ndi nga muzoze mu bisubize bizorangira atishimye yego vraiment yes tukiraho nyene hariho tugicaye ku bintu by'ijambo ry'Imana cyangwa abakozi b'Imana baravuga ngo iyo umuntu ariko arakora umurozi canke bande bahungira mu ma eglise ivyo bintu nawe uramaze kubibona yego umurozi wabona ko arakazi mwe kandi none umurozi zomuza kuza gusenga saraza gusenga nawe yego apari yuko abari umurozi nawe araza mu rusengero nk'abandi yego bijya n'ibintu akora misi y'umwuka si binakora kandi umukozi w'Imana ashaka kubona ko muri iyo eglise hari umurozi akamureka avuga ati okay reka je mbandanye gahunda yanje polisi azoguma za mu rusengero zohinduka je nageze kumva abantu bavuga ngo abakozi b'Imana benshi hariho ngo bamwe bakoresha ngo imiti hariho bamwe bakoresha imiti sinuvuga ko ari bose kuri wo kwemeza ko atabamwe bakoresha imiti cyane barayikoresha harimo bayikoresha ariko ubwo mukisi wewe abaje we bakeneye gukira umva kandi bakeneye gukira uwo mukozi Imana ubwo ukoresha imiti umukisi ugikuru gusa bakeneye gukira ni nka kujya wasiba nk'umuganga bamuzaniye umuntu agwaye umuntu arembye akeneye gukira naraba ngo bamupuje ngo n'imiti imeze gute naraba ngo imiti bamuteye ngo imeze uko gikuru gusa bakeneye gukira nabindi wowe rero gamwana w'umuntu se woza gucira imanza ry'amukozi Imana ngakoresha imiti cenga agira gute kiyo miti nayo yakoresheje ngo uyibone Imana yo nyene izomihanira pana wewe mbo tukiraho nyereka dusubira inyuma gatoya je ndafise intahe z'abantu
bahora bavuga ko abantu basengerwa bagakira inyuma y'iminsi bakasubira bakagwara tuvuze ko ibyo bintu aribyo twatubeshe none cy'ingenzi isuku umuntu aba yakize nicyo cy'ingenzi akagwara none yego usengewe ntibivuze ngo ucahagarika amasengesho oya ubandanye ugenda usengerwa niko ubandanye ugenda usengerwa impanuro kwabo bose batuka abakozi b'Imana rero niki ubahanura muzosha jambo ry'Imana yabatumboze cyangwa umurozikazi nakabeho namwe rero nimukabeho muzosha bazosha imitima bavura mwebwe iba yarakomeretse mwebwe gaca muja Chimamanda nikibwa Chimamanda nikibwa gute arakwiye gutwarana n'uwo mukorodine kandi avuga abakozi b'Imana kari bo bibwa uyu ikibwa ahubwo ni Chimamanda gute Chimamanda rega ni ndari Chimamanda mwe nawo muzi uramuzi wodubuhamye Chimamanda ashaka gusaba wa kera ndanze kwereka ukuntu yasabye wa kera wewe tubwire duhiyo nkuru Chimamanda yarasabye wa kera byagenze gute kandi kirashiramo n'imitahe yarasabye wa kera byagenze gute zogira capture yanondeye kuri Facebook turaganira aho icyo gihe yapostinze muzenyi Prophet Steve azi kari mu brother wanje aramutuka ngo kano kabwa ngo gafise ngo mutusongoye ukagize ibintu wesha areka tuka Prophet cyana mwandiki ati Chimamanda reka gutuka umukozi w'Imana urumva acambwira ngo yango kumutuka ngo niko ndavuga ngo ibintu byize ngo bintu byo ifoto yawe ndayimuha abona inyasha bati wow abona umwana ukuntu atagase takana kariye tu ajye mafoto Chimamanda Mrs Nyashi ajye ma video yo Chimamanda gusaba ya wakera bazi ko afise umugore asha yirabura nk'ubutaka ajye ma video yo Chimamanda gusaba aho rasaba none Eriga bakobwa nuko bamutinya batavuga. Je muri ndasi sinzi impamvu mutinya kumwataka. Nujya nigiki. Ne Chimamanda nigiki. Agusabye wakera ushogene. Tayimwima. Je nafi na wakera. Chimamanda je na wakera nzananga. Icyo cyarukiza. David ashagenda nuke amvuge nabi agire. Yawe kumvugisha ukuri. Ndiko mvugisha ukuri. Je na wakera yanje noguha icyo cyarukiza. Kandi Chimamanda bamuzi ko ari umuntu umwankamugaye. Yawe nicyo kibwa cyambere. Nicyo kibwa cyambere. Aragusabye wakera rero Chimamanda. Hage yataka abakozi Imana akabatuka. Yibaza ko ibyo natwe tutabibitse. Aragusabye wakera bico genda. Tayimwima. Tayimwima yacaranuka ngo akamara yawe ngibiki. Kuri Facebook cyangwa kuri Facebook. Acarafuta izo message. Orke naragize capture. Urazifise? Ndazifise. Azobandanya ncokoza gusarabe. Zoshanda zipostinga. Mwabonye ije video yakoze avuga neza Jisia. Ngo Jisia ngo ndagukunda bikini kora yigwa aramuhereza za wakera niyo mpamvu. Hajya buge bafise ikindi kintu bahuriye ko. Jisia arafise ikintu ahuriye ko na Chimamanda. Erega niwo huza n'umuntu atakibahuza. Nibyo mba bikunda. Okay, reka tukiraho nyene rero. Aragusavye za wakera. Wakizi gusaba wimvise gute byaragutangaje mubonye nk'umusazi cyo Chimamanda ndamwanga vrema sibanga ndamwanga Chimamanda ndakwanga warangirese tire Chimamanda nicyo kibwa cyambere abakobwa bose agenda basaba wakera nicyo kinagu kandi arabatanga imitahe n'ufine waravuze ikintu cha Jisia ngo impamvu bahuza ngo yoba ngo aramuha wakera igagira tuye telefone ya Jisia n'umugenzi ndaza kuguha n'aka video turafyinata nyene byiwacu nyene byumva by'abakobwa so rero ni telefone ya Jisia sanga ama message ya Chimamanda arumbe bafise ibindi bintu byabo Chimamanda okay tukiraho nyene wowe wavuze ko yakwandikiye n'abantu uzanyu yafise amafoto yafise ndayabaha amakaptiye ariko nturatubwira neza yakwandikira avuga gute yakwandikira kuryosha gute byavuye biherera he urumva agitangira kunyandikira umva nije yatangiye kumwandikira muri commentaire ndakwandikiye acarandondera babitubwiye andondeye turaganira nyene tuganira by'abakozi Imana byo birahera acarambwa atariko rero kanagukunze usa neza mifoto zawe ndazimuha abone inyashi ziramuha bati wow
umwana asuka arabaho arambaza uri umurundi kazi cyangwa uri umunyarwanda kazi arambwira ati mbere no mu Rwanda ndahafise inshuti atangira kwivugisha umunyarwanda ku mutima ati Chimamanda wenda kuzura umurundi w'indani ibyo yigira umunyarwanda sivyo basi turaganira nyene ambwira ko yondinkira amafaranga ndamufatire nyine akavideo nyene kawakera ndavuga ati nigikunda byo kosa naryo nokora mbere yatangiye ngo nifate yatangiye basa harira kiyo nyasha atari gwanje urumva mushobora kuba nambaye icyo bitwa vigodoro vigodoro abizi ndabifoni bya bindi wambara ndabizi ariko ari Chimamanda ndabati je umubiri ni gwanje muhungu ngifate ngaka video ngo hanyuma ngo ndungi cyato ya byo kosa naryo nokora